iba ko ibini ngwara da yahudiya ni nazara wala masokal nu ye mi vodra ban abebi biauma o islam façon de o karamo façon de kadim ko wi ati she dabojila ati badabojila o ni ede ko condition ma ena ke terroriste ena ke islamiste ena ke anga yangara mo bolo wahdiye dokera ni ndanga dia kuma nunu maliya da islamiyya de kele da ni wahdiya to koyde mbo fobide min da tamade maliya de ke akuma inde durle do ay jamana de labo abe bekuna ibi mogotini ni bodini e bla koro ata foido ala kola taba ala ka da ata islamiyya shido ngani ibana ko tegemne wal mani ye ko wagadiya de ngokma wagadiya ijmei anne kana yini ngata kafiri de bi ni ngawde lake ne ko ne wagadiya de ko ni ona ke dina tabolo do yo ngai ni tini mi bla ma kafiri de abu yini ngawde la ngawa ona ke dina tabolo do ngai ni ma kafiri de ni ndey jamana labo sila ni boko ndi wal muso tege mine ne ta fe nga sumiya gene yere la jango kake wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ala yo aya mi bone boke imana me abona ka asgira ka de opma itege tuibolo ne tege bembulo ni tege mine i nige kanna mine opma o wa biya yo robemi mo na zo abule o sebe qur'ana kono ama bangi ka soro o beya Muhammad bin Abdul Wahab do jumay madu abu foli mi ko wadiya na ta korodo abe dambe ka ta cedo diba Muhammad bin Abdul Wahab o bangina ka soro ni zebenedu amba Aisha ta ya ko ya soro mo dun abere amoke o ma bangi folo amba Aisha ta de ko ala kirama delika wal mu tege min qat amake Muhammad bin Abdul Wahab yusebe وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن القرآن آية ما دون أبي يوسف أمنا يون نسرك الدنيون نمي هذا اللجوء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين a bangina ka qur'ane surai ni mbako akuma qurai ko ala kira de ma afo lil mu'minat mu'mini musawi yaghdudna min absarihin kuku nyana flelu shulika bo wal chaw flelima wa ya baywa wala yubdina zinatahun kana songu kama siru bangi kenaka kelemi mbeyi akoraidi msoni hijabu duni ndo sabiri ni ngeni akoraidi aka masrika dugo wal chawla qur'ana de flaka kanu ga masruba wal yadribna bi khumrihin muso munu ye fini minga ku kulo datku ka ke fini bay ka fini to bunu ukanda ufe ukana so ukangala ukabo ukana chenu kanna ye ukangala ukanna ye kenama aya into be nyefe ni ko kibo be fa ina bi tafsiru kula kasraka ati daga chemi ngi parler i kanga sutura ka bo che be ma kuna kera che munui asrola kulu be taw to ma kelengele fila alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira de kumana bojikoka iyake imake nga ahadisa ukoni mbi maliki ya fo abebeka kitabu ka fo kwa toli kanunedu iboji toli akachaya ko de kanule katla ka fo ka faraka ko abini mogodo ubonyo na uluye majusu yetle batola odo ulude kumbu uboji dika je kuma ku ngoro si janya hal ni dictionnaire ple nube ma façon boy ba soro a façon jabi hal sila atamashien ubi ngoro si de bi janya o janya kuma dawla ba sura abi 50 metres nga bi boji di ko nugu
ko kuma awta ani nin gafiri nunga na bonyove awka aboji toy aka nungroshi ako bala ne dama dilika sama de bitew ne ta fa boji dila tesla me ndakeleke nga ka ke ko mini mo ya kede ay ko dugu de ke ko to do bina dala we kalui wa an refe ya boji ko de kumbiya to abude nana ni boji di wa boji ko be dina mo be fi hal yahudi o fi hal yahudi akramo nazara akramo boji ko e dina ko tamasheyo ngo ibrahima de folo yake millata ibrahim hanifan muslima wa ma kana min al mushrikeen ayera yira ko shije yira ma folo mina ma folo mi shije jina mayala ko ibrahima hali kira ka sana yele karamo ya barubo ya na fara ko musa yira abujima de yira na fara ko ibrahima yira abujima yira ndalla gushira ko farauna buji kun ziri me ko da se ka we farauna buji ke aw me farauna do we farauna kudi ni farauna buji bla se ka ma ne be banka ko nyuma do ke kira ne bla mina ko parce que farauna yo ke no do farauna kudi kulushi do ati do ki do e bana kulushi la ko kulushi tun farauna na antna yele ko kuma ke ga dine kele yan kuy min ga ne ni ma siga mi ga ala ko bara la ne ti kele de ma si siga suna beke ala kira labatuli bara mata beke wa munun fana bi o ko ta ko lu de ke dine rebe ka ke ko min yo ke doro yi ikele kira photocopy o yengalu ne to kuma de nga ka blama contrôle la kwa yo ke o e kafriyat machine kada ka ala kira yuko sallallahu alaihi wasallam ala kira yuke la bushiratu ma bena fodo kira e dan ro fo che ka finina nga hadisa ka tala hadisa do bi do sonjila don ba samba bena minga ala o ye koni mo mi nga fini akwa alkaba kurutene yera bonya strafe ko bi do da nakon ko ngani yera bonya tala kwa konedo o kore ni ya toy baraji ba tolla ngani ya ke jurumuti kana don ba samba tara mive akmana oyo ni mo gono ngone bin dasunya ne ko dina ko do dina ko tawo ne fini mi za o tane taya ni na blangumbele la we ka trayawa ni na idea ne tay nga fini yo akani ma blangumbele la akani ma blanze etrangela nata ara peru biya ulu e kuleti daba do ka dan woro law ma e tan fulu ya parce que ulu tama ken dina toy ara peru biya minga fini minga do yodo ye jini pagodo bo bara bola o biya joni efenhu ka fulushi do ki juguna bla kenama ma efenhu lu ya e fo imam ve ki dogoni ka fulushi do ki boji keta wa biya o dedo nunde do bi kira sori nyeyo ma bi ke ga yele kira la bi kira sori nyeyo do kera koy awa nyara ko boji fereke ngadi joni aya fode ko kira foli mi yode ablala nata mso wera tate e ma chama na bojila kele amso de bablala parce que adama de re boji tous mso to fefi ko ka ni di ka Allah da ka ni ngatratete ni wal ka ni de ka hange anate mu dalug men bala anga folo ma ko roba wiya folo wa soro wa biya to retia ibe dina karamo ko fe boji bala anyema ka balifu yere kwa boji dimbe ka je kuma fuma ko ne tamashe damado de be ni muso yira fini man ba kana ne bende ko do rasulullah kuma ne muso bita mama bekere da to beshna ka to da ko wa biya muso parce que adu vini kama o wa biya yere me yisa ale da ati kwa wa biya ne bo do ne ba don nda donda boyoro donne minge ne mota ko modu na zawi ofo nda no ere ne bi mi no e qur'ane ko ka kene yake qur'ane ko ne kam to ke tugo minane yake ala kira sallallahu alaihi wasallam akone kan yere ke tugo minane yere ke ani mo gami ne la gosho la yejon la goshi ani mo gami o mo gawde ke yele ko fin jamana ka sunguru ba so kele ke ga jamana to jamana faletu parce que minga dawo yedoro dina mo watana nda
ibi karamo batro me ibi sheko batro me ni nana ka du kono ete o fini donjogo ya dimso la itaye aka amso la itaya aka maramala itaya no fe mala adume qur'ana kono de nyaw ngere kelela ni ngonnuna a chena ne ma don bara mi ngara dina nakako ne te sang ba sura ande menan nunga la ma jamana tama be nyon so be de ngaso solte ko mununa o doyen nu ni mo min ko a ukma ni fini donjogo yi wa biya de fini donjogo yi ya do wa biya ni iran jamana ko ni o be ko mi jini tasma ta boya se ka ta television bla la ka iran musofle o ko fe ka do neti ko na ka jifu yahudiya muso munu nu be dine ko la ma ko adine ndawde yahudiya muso dine tigu munu buka ala bato yoro kono ikulu ka finila ikata to wu film munu tourner nu be maryama kala ube isaba maryama kala ube ka dine tariku koro bo film munu lay kala ge ikan na église kono ya macher munu be kala ge ni fini sutura lindo na be dine na natala amana shiaw iran ulu yake ukma wa mawadu na wa butara yevana aw ma shiaw fana kara wa biya wire shiaw ka don ba boji bula achama don ba yare da mata aluka president fle o ma ke wa biya an ga yankla ba ya kele kan de kara wa biya ku kuma ni abibla ni mati ambos la mayala ni daya ko idda kadi idda mandika tamandaka ni ndema na otemena ko ngabi kwani sa ay ashitna bibuli dron ka ambaga ebe tori ka nye don ka temene ka ha okay nama dola andi do dore la ko okay ay mi ngalan ko fa mo baraka no ma fitate ci itabara nake ga vitala nake itabara ongane mi va mu yemi ngala ke kalanti so yefe mi ngala ala yero de fo kala bawi atamuruna an-nasa bil birri wa tantawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun bana quray ko mai fe mi ngala na ma baraka no halima haklima yere te fu idango kramo wa ne mi ngala ne de bo toy ka wulika to no tia ko karnia fo karnia ne ma o de kira ne ma munu be ga fo bi ko umaru ma ciuluma kuma e de kira o ma umaru ni kili manzuru ka tebe ka oni kira ko ni nyoy oni kira e nyoy e bi ke ko ta to ma bi ko labushi ko umaru de ni ka wolu muto ko de o harabia ko kuma ko umaru ma ciao ma ko kira de kira ma e kuma e de kira o ma ni bi kuma ibi ni de e ma ciao ma wa umaru koni nyanyana ma bena kili silema wayu buke ga digi kira ka kuma mina umaru be radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam wa asre buruju shi tayfa de ferit ke li ko fe ami on donc na timena nga la meta la meyo lebu nga la menas di lebuli wala ta la mo ka kisha toroma bashi futal na temena ninga minga nga fo ona fo ni malina wuli ana wuli chow ne o fo ya ka koro andi baski ala ko takade ne ni mati jawka ni baski mbika bi ka ala ko ka bi ke tienka ni yeni kuma ngum me ay dem seni be décourager islamela ni mingo ko abina ala ko sebela matta dono sugu kono uba fuma baro dawla uba fuma an ni fo ni ala ko ko ni zrata doni dono hala ka du kono uba fuma eka fodron imsoma bon ni bi boy du botane de wala atit ni ko kunda ni fe do be ki imso ko lo shiko aduna wa jihad la ko aduna wa jihad tout salat sa fa tikola alat sa fa tikola aka mo yini ka ko kuma ko wa biya ejme na kima wa biya o de fini sutura le wa biya o de fini bubo jubla wa biya o de fini mana sila ba yini ko kuma jonungu ko ke o de jaru yere te yo ke yere wa tare jonungu ko ke
ona sabatira ni dalu yeru bolo ko ala de ku ka ke walma ko kira ku ka ke edun di dama ala laiti dama kirala aw ma aflala ni min bala wal ni min dala o tuna bangi sida min be islamala wal man min dala o na bangi sida nan zigira qur'ana ma min be qur'ana no fa ni min dano o be bangi sida mo ma tamanga bodite qur'ana no fetugula ne ko anga tu qur'ana no anga tu ala kira ka hadisa na sallallahu alaihi wasallam he kuma dunaj me min adli kuma dunam tiga sogi ni blala ma tike kira iblio ma tike nabi ma ibli maka isigi doro ka dine dajuru ka kiboloni bamananga yiki ani mbi daga ni ndi daga ngalondata ala la o tike o ko yi dalu ko di ko mo ko ninga adalu ko mo kana ninge wali bike ga ningo in labushi wi blal yango mamunu yere ti kuma kilin yere ko kuma kilin yere ko mado ko olu yere de ayere yere mado ko kasiru do ja medium labe fora alaka bodaka mi bombi sego kanda hakli siki ani basiki kanda sira kanda dini fomya nyuma kala se aw belajilema kanda kisiglo te basokono kira bla kanda siraka ala kan on belajile bla kanda siraka qur'ana ko mi ne ko ala kira ko mi ne ko sallallahu alaihi wasallam bo flano fen ziku da majrala ne ma fo yi wal jude ne ma fo ko kira jugo bebe na ne ma fo kira ko fen mo ne o beke nga akadne ko beke ne sombo bela ne ma mi ngoy bo ka kuma na ngata nyobe ni so ka ko kari kota ne ti dina barano ile ay di dina bara ulade abada bini sigi ya dina ke chapri bo fe abina sigi kamana mana ko fo kari kota ni mai walti hanni ma ka waljiya sabatini atna ni kiriye kana fara qur'ana ka fa ko de fa mo ko tana yo miide halla sabatira ko kariye manyumai aka manyumai ya tato ko alebina ni doye kana fara islamaya اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودجنا على كريرين مبلو ليك يوديك دلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ako fendo bo ko kitabu kono aya do digina ko kiraka no nyongu digina ngambo jigi do de mina ko ke tadi Umar ko yejme ay nya aya ngala Umar ko cendo ni digina do mina nya jigi do nya jigi kun do digina ala kiraka ro mina ne sallallahu alaihi wasallam aya kanu to do Umar lakata o nya aya ni al yawma bi otabi ample do mina bi otede kira yere nyena ma akiraka to arafa kenaka akaka bedahijila ko al yawma bi akmaltu lakum dinakum nyaka dina dafa ay wa atmamtu alaykum ni'mati kanga nimati me ay o kamalu quray ko fuy tika faruka labu kamena wira ko tamamu quray ko halta nema wera ko tika bo ninga nema dafa aka nga dafa limindo foi ti faraka oje absika jiti qabilun min ziyada wa raditu lakum al-islam dina aw islam ya dina fleni ngena nayo kaka sabule abana anamina na kele wera udam na kira ko fe yan saw ko amina na ko wera keleke ya kira mami vo atte qur'ane kono am ko munun kelela ay qur'ane befle na qura ni ay nyon la bushia ni ko ko ne be fein ya do nan so fe wa saudiya de bu war duma o karun de bu sara saudiya jmei saudiya ma war roka di saudiya mi rema o dango on mambe war yini na bew wulika jomi mbe ma nyuma on kaburu no fe abaw yana ko ma nyuma on gabu yan yini doa chufere de dogo yi
okay parce que barkatu lulaw ni barkati la de ibi tugu shude non non ba de ko to ko laysa al fata man yaqulu kana abi kada innama al fata man yaqulu ha ana da ko fnangeni kerere o te mama on vowi karuni on mo ke es fa kay yahudiya fa bani israil ngolu yakuba bonawdi joni buruju kay yahudiya buruju nga ala e joni halaki katemuka muyasuma ukewale man abta bihi nasabuhu lam yuqaddimuhu man abta bihi amaluhu lam yuqaddimuhu nasabuhu ni mami ni kabara ito ko ida bete bibla jefe ke ko dona do yin fo kuni je la basra ko shubi nyana ma be pani shu kamai ya yin nga ko koroy wa robbe da on karla ko on bora karla anga o folo dina barakelaw o lu yembi ngeya naw be ka balo lu kaburla no lu kunya ka o tashi akoy mundi ya zoro malla ya do ni koni ngoko dina nyemo ka koro koni shekna wala kon siga bolaw rahimahullah mali beato je beato ya do ma tika tori kala ya katemo kade mali sirfiya ko na ani ma be kala turu mataka ale o folo ede nga ani to bu chekera tukudi okay wabiya ya shekina wala ya wabiya oduni to bu kala lamuna la mani to bu be annaye karamogo ko to bu ko kariki takai boli ka wa kere kana tu no ble de ni tugura no bita ga ma kon pura fuita nema ko de qur'an de af ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير نما أقول القرآن ده كو يهوديا النزارة على يفلد التوتغم كلنجلي ولا كيكافة ولم ترضى عنك اليهود يهوديا وكجين أبدا إيه محمد ما ولا النصارى نصارى وكجين أبدا إيه محمد ما فمغك حتى تتبع ملتهم فنسغروا كسرا نقم منها okuma nayu yeka medai dima o mama ko takai aya yere nyino chila okora ko ate kira no bleda e francisca na medai di karamo ma muya soro no shegna amala mine yako o tortire ka tanai hali shini mata do yake mi wa kilinde ni dina nyem godama min jila tunu ya masta jonu no munu wa on di fataba olude ya ko nazara kala na to ma ya ko kafri kala ku de ndake da su ba nga kolo karam wala mai te la polide kilenya diuna hala kan kala ni ulu masala mana ko den kan nun do ya nun be kon ka si akemina na man nun jila tunu am ke ga mi ni la ma ya kula andaso wali biyo kele ibe mana ubina ba fa ede ta modere ede ta kan no fori mo itaki to bukan naka ko kari ta kan hala kira ku okay ale be to bi slama ngere se to buka fot la me ma ko nyena kwa yebe tabulo kunda invent fe na nazara de bo finance no ba fo ni ikibi ala ko nyuma ke do wa ko terroriste bi financement ni ko kele nyebe makunda munum ya nuba ko berse ka kirai to jamana mbu finance on ba ma munum be manganjila ya ko wahdatul adiyan ko safa dina be kili to jamana de ba ka finance halu ta dugo atobu rabinna akana kaya ka to muso kafiri sen dindan na ka do misri kono akara ba ko ya to muso jana ba no to malam gulo kafiri da medde kam na ka siri ko
ka papier sebe ka dlo misiri da ka papier sebe ka anora la ko ame muso ka ne korosi ko amba contrôle min ya sara ka ba misiri da la o de na baro bone o mo ko de plek la ko ka o conseil du mo ko ajou kele bi mi me ko indi du baro awta donga on ba boli kuma don ka tsanze ngadi beka commencer ça ka son e min ba ama façon ama shi do malu nota girila ite la to yo de ko don ala ya da made la fa alhamaha fujuraha wa taqwaha e ete mani duguma don abonyona makala e tie ngambi jimi nu fe ay bebi dayro do alladhi khalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada ala ya da madum dilaka adama de bi nyeni sira abanya kuna chengo don aw bi sahaw ta ka to dron an war ke nyonga kana di karamo ma dongo do karamo be shido ba kuma shido bal kola am kati ni min mana ko hasidi ya don an go kele kan volo o waje ai a kele kan blana hasidi ai na malla mi hasidi bi beyo do mamunu ni hasidi ere matika tu kono fo abangina ukuma kauna abanginu ka walewla beyo mo don sadi ni ne ta da hasidi de do ko femene bolo nyeni njo karamo ere kuma ka bi tika kedi atla ngula hara ko do ma don ko je ko do kuy wallahi on be ko ina la hara ko de la ni je ko do amba blaka ko were nyi ma ru go arabu kan no fe ki bi je ni no arabu ere be bolla kamunu no fe antu tay arabu ere be bolla jamana munu no fe arabu ere be bolla dunya munu no fe antna tay ba on arabu kangu anga qur'ane kalangu لا ما يقول لا ركض بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نيكمنا كرامغو تافو نبي سرالاني أتافو نبي نينجي كرامغو كانا وسونا جوي أكانا وسونا كالاني سراني ناكل لا أجوو في ngaw taw be da nga karamogo bi waso nimi ni neta kada e hasidi de do karuyin nema jai dona na de ko fenga dimawo fuka na islam ya regile maka ke chatri bokwe ko fem sorala kama ko ni ngara ribala yada uyini ngara ko amerika o mina kana wardi ko ga sidani fen atoko idi ne ko rasu publicité ko ara jo ku te warindila ku ga fonji ko ausigile de convite ne man nu babu ne ko ngweni kira ku di mo ku di sengen kira no felen jugo meta ko sallallahu alaihi wasallam e mo ban ko dugula ka bon ka jen ko na fulu ko ka jen bonon ko ka ta sa kira no fe ko mina no nana yele maka ke yele ko ya mbuluta nazara re ka ta so mi auna ko ni e dodi no madro bu ka kuma yele ba o ma ke ko duwe ko an re yere dama ka tlaka ko andala ko ambe kelela nyona ko ambe fengo keladi ere min be ko nyema kelela ere daka foko opma kariye dodnu ka wala kariye re kana dodnu ali politique mo ni voya balla ali politique mo tsonga ni boada politique mo haliya muruda kana rafa ko ali bi jamana ko dila ngakara mo ere de babu ada ko ali be war kula ni ko mi nebe war kula on de war kula on be ala kula amago te francila amago tabulo warla aw mago te jien to bu jamana shila ko bina on finati ya famina kuma kura fanga dinana ko lahara ay mi vo andu yele mani ala sunna wana beki akili tu yere la makala ni de ko don o te kele yende ma tsika ke ma arabu kalange ma to bu kalange nga ko don do bi yere la famu do bi yere la parce que on y focus là arabu ko mi ko at-taqlidul a'ma kama fi ndo yalla digi na ision fe voy bi so fe ma e bagaya ani yesa gadiru mine mado abi tama ino fe ngani kibi sira domine na mado aba sama round that for ai foila o mi re ne dabali ba katba beka ma flek la bi aba mo godon abeko de ko ga dina sigi amina ngorokon ma mina amba lage
kura ama yaro ni ko kura wala ni kura ya ka suru ka tama beka iba folo nyona ka ta kura laba min nana o jmei o baya ko ibi o ele kura laba de o den nana islam bolo fara rebbe bot la bayala malla hala almami do tara baya ke burus kono dugulo te fuy don te ko kalama kulu kuma do islam bayala folo ni ay anyang masse ne manda do ala tabi nere mastiga do ji ko ne bita kitabu do dayla ko mi baya ko laje o bina hakilla to go kuma fade wullana ammo ke matubi andluma sama matubi ka wolo ka islam baya sura amburujula hala ngele mako hake min duna islam bayala ando do islam ba amburujula ko ya ko yoro mi ande joro ere do ala an ta mun baya ke majmai bulu nga emi yake inna luma mi yake ima fabde e ma famu kun yeni nge ko koray ko mama ma ke ushita islamé yere wolo fami ni bige ga dugo ka islamé te ibba mi ni bige ga dugo ka islamé te ma dundi dugo ke kafiri suye wo yi kafiri ali ya do majigi kono de itle karamo ba fe on fe ni bi ibu wasono yi ibi ke ga wasoni walju fe on fe o be kafiri o kumaina ibi wasoni walju fe on fe avea o be kafiri ni kumaina ashima bayake ya mgo tubi aka koro baya ku bala kura min da moka oye abubakar nen naw na dina taga min ngoro kono ya do abubakar nen to la de ya do umar nen to la de avea ni min fatwa te buhari i fatwa te umar i fatwa te usman o manjande asri fi farasri balika abe sahaba num utoma ba besi lame anwon ngumbe mbo kaya ko ko kira na ka sei ba kenani op manandara korolela o fana bu bwala op manambore amise wabia o fana ma o fana nana ko ya ko ma chi kuma delika ala ke kile o fana bu bwala okay ama ngun komi abelela ka fode ko tauhidu ma dilika ke fo sisa o teki ala kile badiya biya ka koro ko mushriku ya fana biya ka koro gum mo ko mbe nyongo tauhidu sifatu wa asma wa sifat o fo ko nyoya be kitabu kono ka koro o tek ma kurai batu tamoriya be kafriya baro be ni do fara ala kado atiyera ba ka ya don ko do faral do alaka o be ka koro o be to min ala kile ban yalla kika o fana kunja op mama to teza fa bita to qur'ana ne hadisa ma aonge qul al haqq wa ana nafsi bena am do fa ma mbaye kuna op manna koro ko kuro bobo ala ka kuro bobo ala abita tata de ko ka bwala o be ga ko fe ko bulo ko dama tew ko inde bulo ko dama yo ya bulo mle ka ya bulo blaw o bulo mle be tori ka tiku fe ngote fo on be wulula ka bulo mle sura anga mo ko roba wala tarika sura halishini foni mi a tabla almamiya yini kama nete abala bulo mle bala ada imatu sheko ko o kele ina de sai ko dun labatoli tarikala ko wajibi de an ga nyon do suturala an ga koyi ka to islamaya ka bunya ka to no na la ala nangi bana ni mo min go ka kura wala ne kura sabai kolombo fi amite menanga tafsiri do na tawlana to fo dokala ay min bede ni no mo de be kelelaw ni mo de be kelela ka bewli ka do asika ka islamaya buruja ko ka siga min ngoro kon abe yana ko islamaya min ngoro de ko ye ede wala ye ka akillai nin ma qura ni ma qura mun na na ta awe kuma islamaya bokar la wa on galande madem sema nga tra ko ba baru wan ko tabulu do bi ko shiaw ko ni luka tay la ma yana jettara ku bi fal fladeta ko fal kili to da bokar ko kili to da umar ko bugo ko tu fa
ko na kira an dem sema bi yon yela fi ka yele ayre ta angara mo ya fo nga ko ni ayre bulu sika kitu ma sika bla bukar contrôle ka so hakama tiku o do akra ma kelinde bali kona ya fala anduru la fanna no mo re jina ma ya nyina ta to la fo mo bina ku buka ngadina nyemo o ba butro ka ta fo Iran o ay barake fanduna o conseila anduna na tu wallahi bonabe ma mi nga soroni ka nyama ya duna bukar no mor nenina ni doro ba playli ala kira koloshi ala kademe ko fe nun ninu kanna pulay fu kana dina sia nunu ndugura kira no dona e kun sega tuwa no odo nunu ndugura kira no dona e kun sega tuwa kira no odo de qur'ana yu mangutu alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra ba mun ndugura kira no gele yakmana ne ko na ndora ta sawo khalifa ko kuma na sega fot la vela ni ne jamana kelinda nyemo ko e aw na fara ñoo nga dooj mais ko mi ma kelinga jess la me beka ni mo koy aw man islam bi siga min ngoro kono qur'an aslede kana khulquhu alquran kira dugo ko qur'an bi wala kira ko kuma be umatunu de ni mi mata min ji misra fedro wa ko hadisa te chen ko mata mata ni dalumi e ko fotaki o doni men be la ke ba hadisa wulu ma kan min zahara ni mata o doni be la ani mata e ji misra fa ala ka boda kan dokala nama dokala ana foko tafsir makabi ko bitakira kuma warawi